215 na with them. Ya boy, ya back Sompa. Nonum Apam Ahaya Sompa 106.5 FM e market yapa Ghana de Shimaima Yamamunyina Ajo Ebranson see de Sompa kase boy e fene hot bite ye de Ebramo young toothpaste ene ne brush hot bite kase bo ene de free enkran eba na efi Sompa 106.5 FM so no esanso enam Sompa 93.1 FM ewo Kumasi a agye baabia wan santementem mo ayiko ye 100.9 Kumasi Paris France nso ya Adam for radio adehye watakwasom ewo Sompa 101.1 FM takorade fo ni ho agro ewo Sompa 103.3 tachimansi oseye ewo Sompa 106.1 ena sunyane se abakade eye Sompa 98.9 enkranza ye Sompa 90.7 doma ye Sompa 101.3 ena decoder so eye Sompa FM Facebook live ye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube live eye Sompa FM ye bebo ne bede near dia to www.sompaonline.com ho ena obenya ye sa brebra Facebook sesia e was Sompa 106.5 FM Accra ana Sompa FM live nene ye nkɔ nakra na ene hot bite asema eda paso no eye adesua ho nsansem National Association of Graduate Teachers Echeneti akana nat edi krata bia bambonten a wo mu kyem fa enema bia ekoso a enkoyie wo mu kyem se Ghana ngomasuamu niema bi ya ginsemu na wankasa wuti wane yi wayibone akyerɛkyerɛfo they are under attack yetieti akyerɛkyerɛfo fa hodie so na eba ne se ne yete ne sei National Council meeting a nagratefo koyeye no wo se council no agenjine ho ahu se the fan violence and attack on teachers no by students amani muso ewo school sahodo mu se adesuani na onu etieti ocheche ni fa hodie so anase bia wakwakoye ne bone na wo be hye na akoda na wokutatuo eti example omo de man se ocheche ni bia e fa no owura rota adanyo a wo Christian Methodist High School ekwan ye fa so a wo se examination adesuafo etieti na fa hodie so na ensem fata Owura Ebenezer Kataye a wono so ya attack no Accra High School eno so okacha disuafo so wo dress nye eti wo dress yie eno ena nkoda no eba ne so na anu ya school ni bi owo okes wo chemse na etuo e wo ne ho eno so ha dwene na sa attack nyina na council ne say wo maye mpense mu ohunu de enti ede abade edi kan wo call junior high school ye BC ya wo mabon na ya fo wo nyina begu ho no emfa wo ne de wunya grade 35 kra yes senior high school sa de na eka ho wholesale admission fa all manner of students wholesale admission wholesale wholesale free say sa akoda no kura ntwa akoda no kura bon akoda nya grade 40 kra no a yes we ye den wo be ko school sa niema ne ka ho bi nti ene di ohaw ene sabi ni die no ede aba enti wo mo ebe stress mpanifo nhwe na yanye ho adwuma pa e ba ne se ne te ne sei se obi a wako school ase bi wanyere ne ho ansua de enti na ama na ansua de na kyase no wo bra bone anase no wo ye niema bi anye wholesale admission a ekoso no eka ho bi nti na nagrade force ede sa wo haw no aba de to mienu wo mo kyem se individual school management here say politicians ede wo mo ho ahyem nsam de edoso na momu no mekwa ahoma no so na makwa akodi nkomo na nkomo no meni nagrat chotrofo panyini owura Richard Kwashi ena ebekasa obani memawo adwo eba Sompa hot bite kase eboso Hello
Yenina ye tie Sompa. Oro Richie Kwashi Kuve me pa chote menka. Kapa. Ayo, wie yeda se. We de wadawruma na grate formu de krate bia babonte ensem de bi wo mu pa. Na me ba ko a enya attention kese pa haifa school set to trust me ekoso no ye. Word bia mu use ye say wholesale admission. No aba wadawruma ede ne ba ye nam so ma amokoye nhyiamu yi na nhyiamu no so na mobota he ne sei. Yo, me da say. And say in recent years, I'm just you started free SHS some year now. I say Kanyano, say na school colano, you want colaboni bebre, or that time, every year time I in go school, or been more stubborn. But as some near my course and then that time a being course because I didn't hear. You were other forms are we corporal punishment free war. Well, other forms are discipline more. They are colana so the crop to me at Nancy. I said, why, yeah, because rules no that are not rules no yejima. By a day free SHS by now, I say, now upon it is abandoned, and not move and cofa a car, Emma, a band 20. Or mine is a first, we call SS, everything primary. One or more because our son didn't won't see and they are grown is our now. Yeah, repeat you. Send a bear. Ubetina say no one answer there. So who wants an the next level? No what's here. I call SS society. SS couple you will move 2 different levels. One year they cry that you are withdrawn from the school. And the other say Ubo Umodi Kakra. I want to meet certain requirement and I repeat you. And the man Colana or Masu and the Omo pair this young social media and other things. You know, sometimes now say. Edu we are omutina say we because emranu satana yejuma obian kan say o akwara no adentina upanu adentina wo na dey on school na okọ no Apam na ebia china obe dane nipa boni ni na say we nti mu da mane because satam no na emranu yejuma nti obia okọ school no eye den a obetina say odem school mranu so se ne be ya wo so obe wie school no at least obenya kakra a wo de be kofi a obetima to kapote school no so. By the press HS by now say aban na eti amu kan enti wo bi to ma chese wo de ka eba man na every basic level up to senior high school level na omujin sam akola base school na okro tuo e won ne bag na okra sekan e won ne bag na okra scissors e won ne bag na okra screwdriver anya ma obetimi edit nse boni e won ne bag ma odi base school na wo friend na we say we both search we person we man suspension as well na human right for abemu na ban so abemu na kwase head teacher mo na benya asem na o tete ma edrum maybe a teacher for so o ma akwase omuji aban ni sa 2 minutes from send command kola no te ma omo so ayedin fiedin efian kola no na se there ajim sam kra na almost at every day be obemu say teacher ni akola because wo friend I say wo person wo correct no kakra na odi ntoko ehia because o person o ye na that performance no no ye organ or school born mu and you can na kwese political interference in the educational system no ama nkola no ye to me edi omuso ama omu eye dia say o mu ye o school born mu and na no ye na grad ye fia wo ye council meeting no na ye discusses we ni na say ye hu baby take action right now e bedroom re bi no teacher ni because nkola no be gina get o ba na mu kura ba ni way na ye ntumi fie ama education asset to that extent enti na ye di krata ba bonti say na kania no ye the other forms of discipline e ma nkola no ni say school me ba answer na me come ni no say me ni esuan dia emra wo di esuan dia so na akwa say onya samre na odi becoding some body and I say odin some eti ema at least some level of discipline about school mu na yenka when admission side no so who akola all JHS the whole year on May school because all school no say men emra teacher na say head teacher no kwan say obeye no be bien rule registration na the first say need or register no say men train need na obey register na or try exams when you get 54 na so be self placement and you be self placement school no so you categorize papa ni dia o fefe ni dia enye kra
because the facilities no day schools ni we na shada nye papa na san kola omunya di omunko school omu ye bibia na oma sa ye place na akogada hono mu se ye bi se hu se akola of DHS wanya ge chese won sen dia na wo for assistant musika 8,000 6,000 to prospectors omu se omu ko day school omu ko tina hono why na obesi and the furniture because omu ye sa group no omu kwa na be share o sa ko say ohoso na samboni na ombedi akowie school we SSR na on say on factory ebefie anti ye hu bibi because ye na ye major stakeholders of education ye na even the also classrooms in schools in dormitories no ye na betumi aka ho asem anti say yan sorry na ye so ye fie we look on na maybe beso no obabe free school ba no sika na odi ko school no odi bi abe si okwan se ofie etu na odi ko school no odi bi abe si okwan se ofie droboni na omunum di ye sansa boni nyina ebe ye de wontumi nye ho hwe awofo obe kaye aban so bi be kan no teacher for bi be kan mu na obi a oye this bi be kan enti ye say ye na betumi adi sa we no ta ye na ye kire o ma de ye na hu de e ko so enti say at this point you know Aban yi ni san every disciplinary issues na omo to minimum teacher for no to me discipline akola no te akola onya grade 54 no man san cultural exam no anya sa on who say we man pass am in your school no obetina say every basic level no obetina say sin dia say be obenya grade out be go school no so ba akwa say we there who continue exam hall keke nkwa obenya automatically your grade 54 because what you this me baby see center no be say one at 9 grade 9 already until time 6 54 now kola say dey am me san ko school until emma omu ahukika ni sa we be ni ho emma yama nkola no sisi no akwese schools no abeye breeding ground for future terrorists yentumi eye hwe hand and I say enhwe say anyama no be cause until the editor aban say onhwe na omu maye to me now much rock crata big to abonti say every no school bia management ho kwan say akola obebe school na ye hu say season na say 2 and na say be omunya grade 54 45 36 no men place omu sanko chiro BC no bio anti omu at the time omu sisa musuba etina book no ho asua no omu san chiro so on person obe etro school no so there are other forms of skills I want to me Akosua because ye did examination so who control exam na say school in akonable school so a car I work for a one no and so for so be and so and say ye tina say enhwe say some are ye na that for ye de to abon na ye nuanu mo a CCT ne not for so AGYA tum no say nyina ye tina say na enhwe na ye mfa kwan papa bi so edi wenu emra no emma no ye adwuma se be omu wie school that omu ne say emra bibia obeye bia emra wo you're right and as well somebody's right behind and right now abandon share was as a child no under child rights children act no it comes with responsibility I say who akola no so say who this one oni emra say oni emra ne di say be ya omu be sua we nyina from right from the word go. Okay. Ona ya sam no nyina na mokrata mo de ba bonten no se wo hwe page 2 no we be say page 2 section 2 no mo kan sem bi say school ni bi ebehu say yampa opposesi any weapon no yama mo authority na school ni yanyina dikura but yenim say yampa obi kuta dangerous weapon na ehu obetimi de ewu but you just say pamu nipa na free school mu kura no eno ni solution no yes and the solution no because the entire uko we no your school system no Ghana na em say nye nipa bebre na ye kan say omo ye de enyakwe nti na nyama bebre nti because akola bi obe kura dangerous weapon is a threat to and a danger to other we no students and I say any other person within that environment and who here say as akola no as being a threat to others no your man no can say wanting until you commit a crime and son I because anyway now you didn't call juvenile court now after they almost some na obenhu ana echire na obi anti sa no bi na akola no anya ne ho eye we ndia wo yenti say
beside two things. Apart from the fact who crowd weapon, weapon, is a licensed gun, and I say, well, I said only you hand over to the police. That's the first step. Now only police only Mrano when they found through the law. And apart from that, you know, say we are danger to other students available around in the dormitory, and as a classroom, I want on more. I say you free. So when the other student be safe. And say so we in the prayer and na ebeboa akwala we na the right is I say you use akwala no na omo police only when the law enforcement agencies omo dey fa either council and say kwan bi omo person fa na reform no and son of it may very fit to sit among the other colleagues are on confer asem and I say adi when somebody school and I say odi two ball bi and I say second wall bi no I say almost here so I say security services for Juma teacher na everything I call out to say me two for and I say when the 2 foot no or more traffic to and say omuni edi sa we no and the school is no longer safe for such individuals like to protect the other students no I say sa nkola na omudi san somebody ye you omo free ho. Another alternative I propose so Sompa FM set up police security posts over various campuses. Send because security is our secondary schools campuses and as a basic school. Almost well trained and as a multi colano, almost strong colano. And they say establish police posts and I say when our school most in the bay. Bibi almost Asia enum drobonini other days of bueno at least once or one patrols that areas no super out of the place in the bay. The school campus will be safe for both teachers and other the college students, and that is the way to go. And yes, ABIA and Pesa Colano that on the bay, but one one can ready until reform no one are ready to be sent and I say when. And we hear say bed because a bed Janus one thing on Modachi or Kumo school on months and I beg us oh. Another yes, my engineers on Rana. Yet there be bien society until I buy. Any almost AGYE no mudium rana essential school management summer. ABIA go you call you for strike and that's the way because in the labor act no say would you remember ABIA very dangerous a hazard to you know whom right will employ my say Ohio safe and my son be told me Jumano so some running a bejina so Eddie call for strike say abandon free. Mepacho we the Accra no mokrata mu no National Council of Nagrat mo say 31st May 2025 and amodia ma ban say Director General of Ghana Education Service pronouncement ya amodia today one ma publicly na omeka na deadline bi say so bi beka say anu oshiu say wanye no 31st May sukra de obi be say etwam amene kra nso 2nd June etimu baye ne day yo me da say eno process council enya nipa ba ko decision enti council be san tenase na every mboa every aban ho ba no ye 320% aban chro krata say be public enya say ye ni omo tenase so dia mu kan no ye gitum enti mu da mu ko ye jima ye pese omo chro enti ye mo omo na second. With the course of the week and at any moment from now, leadership of the teacher unions be here. Then we take it out from the final decision. Okay. Me pacho ye be dance say woni Sompa kase ye ba twetwe nkomo na wa cheche mo akire bibia ba na grant woni entiase a ye be san ba wakache ye dance. Yo yani Oron Richie Kwashi Kuve our ye Nagra secretary ene na twetwe nkomo e de afa wo mo krata wo mo de ababonten na krata wo mo de ababonten ni nyina no efa ekwan wo mo chem se ye tietia checherefo efa hodie so e wo Ghana ha wo be hu adesua ni bi na wa ba sukuu wo mra sukuu no na akodie ekuta no na enye papa na ehadwene wo hu na akoda bi na wa twituo etidi ana mo to na ban etu afa ho se de be ya bambo ho nsem ebetimi agya nana so
eno ena enam so ama bibisei abano na yenko ahoma no so na ye ne yensentroni ba wa beidu nso nkotwetwe nkomo ne emusa ne se schools ahodo na wokɔ mu no nso no edi ama ne bo na wanya na hot bite kase ebo so Sompa 106.5 FM wonfa enti yanim ba wa memo akwa aba o Mejuzo mami Akosua yo yedanse wadan roma ebra wonantinanti mu no wa ma ne bo ne sɛn Ami Akosua medasi pi na edikan ma minchia etiefo etie Sompa enanwumbre na memfo momra santimantem se ne wadikan aka no se ya bo apro kakra ewa santimantem mu ye basic school and afi secondary school nyina ya bo apro kakra afam nyina ne se ye hwe adekruntia enne mofra aba omuwo agent tie ewo schools ahodo mu no omusuban ni nyina adane na asesa na mpo sebio akwa time nanso Ami Akosua meka se me bo apro kakra no se mi firi ase dia me firi ase firi akyerkyerefo no na akyerkyerefo no omo beba akon mu buye ne se wo ye panyin na utifie na se mofra ewe nanka na se wanka ye bu nanka nwefo adaachi bia no ye beka ho aka ho ni nyina ene se uhwemu a ene mofra aba schools ni mu no aban tumi a wode ato omuso ntino ye nya kwan ente omaso enya kwanti omkra esanse santia no ayenti omo no eno na aka hu bia ma mofra ewo secondary school ahodo mu no omusuban eye asesa eno danche omukiremu se wohwemu na enkan na nke ye disciplinary art bi wo ho a ebo teachers no ho ban se akwala eye ade na senya wo ho kwan se bia obema no corporal punishment bi se bi wo ho a obe etwe aba na wo de atia no esanse trosom kra ka se akwala bone kakra batana akoma ho na emum ye de ntia so aba na ye de tia no na osan kiremu se fatia no na onya de se obewu no no etentene no ne sa ayosinti enam sa atreatre na ni nyina mu no every schools ni mu nti ama akyerkyerefo no krampo a omo kyade wo schools ahodo a mebo apro wo mu no omo enya akono no omo nya pepa se mpo sa nkola to school na se wo so omo kokyerɛ omo ade a omo kwa no omo yam hyehyɛ omo san se enche pi ena obekaya SDA secondary school saa se mi ebi siwa branche baako ekotutu bo ne classmate enche pi nso na ose twitwe senior high ai no nso abranche akwala school akwala ni mfie be se dunsia ono nso omkohunu tuo ewo ntrank mu ni nyina abu akyerkyerefo ne hu ama esi am no ka se omo kyeremu se so omo kɔ classroom kura na omusuro se tiefo nso bekaya na timpanyimfo omo binary conference omo ye nyina no omo kyeremu se sisi ano nkola no aba no enam ntia omunya wo fie ntino omo de ni nyina wura schools nim ne sa yeso nti ama akyerkyerefo no meno ka se ehubu abo mo pa yi ni nyina mu no ebra me no mu di nkomo no mo kyeremu se mmra mo kwan se omo ne yenye interview ntino omo ha no be kyeremu akyere ye no omo kyeremu se sisi ayi sa akola ya ade na se bia ukoka obetumi atia gina se wo kyerkyere ni no ono wo ba beko na wo ye kyerkyere ni na se ho nya de nseme ya meno ka se akola obetumi abo fonfram eno beba kura ba be topic of the moment a wo ye teacher ni wani kura nka schools ni mpo ba bi a wo kyerade ntini na ka hu bi ma teachers na api wo a akola ya de a eno an so te wa wo hwe no wonka because okokan ede ntokwa beba enu achi no se woko GSS ni mu a GSS ni ehunu se mofra no sisi ano yesi ni odi akire sua ni odi ani mu nante o ma hunu se woko secondary school na enam se ye nti no enu an se time bia wo pe wo hwe dress nkura akola de beko school a GSS ni akola 15 e bia 14 13 years atade ode beba oba school kura nante akwa ode beba kura anya akono wonna kwa akoka se woko ka kri ubun so batan no so asore obatan ni nya sore a eno na mra ne be ye aduma se abanya nka se free SHS yemu akwala abanya nka se eni kwan se wode abakon meba nti eno na obatan ne be sore yenam se primary level ni GSS level na akwala no esua net akyerkyerefo no nso mpese on beti omuntu omawofo no na tigina ubun se obatan no wate agina na eno na da bia me kase
Seba eka ehwe ade anka yenka yentumi anko baabi because ebra na yen yusu no aye wo primary GSS no the teachers no mo twie mu no mo ahwe wa ma school a ye ma ye kotumrika kopew eba emu atitiatie ni aka kora be ko widi mu no ade chi an wa na wodi mirika be school nanso saa de nyina achechirefo kire se ya ade se ni nyina to atwa ne saa yonsunti aman kwala na eje adisua ewo eye ntoaso school mu ene primary ni GSS ni nyina no nkwala ni nyina to eno da nchen a omu kire mu se sisi ano ase aban no akomu nsa gumachi aban na akomu nsa gumachi na obo omu yem wa onfantete anapusi training bia ma se achechirefo onfamu enam se bremu yantia nkwala nti akwala bi wo ha ono oba sane na pahini ka no okura ni scissors nti aye na wo yantia akwala yenim se nkwala ni bi wo ha nkwala aboni semti ebi wa nu boni kura wa fa bi na wo ye teacher ni na se wonim security ho idea bia akwala no ba kura no a se wanu madubone se bibi na kura no a nti wo be kaya emre bi na timpanyifo ka se ene achechirefo no omu gina nkwala no nim kire omade no yenye security training bi emfa mo workshop emfa mo mbetumi ehu nkwala no nanso omayi bebi ya ba beduru ni ana sisi ade achechirefo ana nka omu tentene yen ema ya brabo eya akono sempo ano chenam na afedie omu bedane soldiers ya na afedie omakọ no makwaje security hontete ye bambo hontete ya ansa no matumi a kire nkwala de ni na ya de a enha ya de ha adwene pa ewo mamu nanso ni nyina mu no achechirefo no de ne omu kan se omu de omu nim se ye chechire nkwala ama nkwala be panyipa de enyame so adwuma enya de se ombetumi aka so ombejai adekire no nanso ni nyina mu no awofo no abatan a omu no omu man tifie no omu kan hu se school de omu ba emrekuma bi eno mba bedi omu ba no pa bi 2 3 no mapon nya aka ni na omu no ma ofo na tifie nti se aban ede eye punishment bi beba ede mra bi beba anaso omu mra dada na ewo ho no a omu de etentene school no aban besa a reintroduce na abo omu ne de ene se enya maaye no abatan no omu ma tifie no omu momodin se omu ma no ombehwe omusu yie na afedi omu atentene omu no munye omu kasa kire izan se mami Akosua isi enam afutu a abo enuanum kumaye omu schools nti pinu a nyame anum kwani omu se nti mami Akosua ebo apro kakra ne de ye ma behunu chechirefo no adetrafo no omu adechirafo no omu pa wo schools secondary school primary nam GSS adechire afo no omu person se sa ntiano ma ye free schools ni mu a ya dia nkola mo ankasa omo ye de omo pe no e ba na sa e ma school kura enya kono ye ko school secondary school kan ya teacher ni ansem o kan o say let the school pass through you, don't pass through the school. It's not me go here e ba from there ne ma be hun say teachers for no omo se afim yi. Okay, bawa beidu ya bedanse de wuso nanti mu de wunya ya wote bre ne meka wo Sompa 106.5 FM hot bite kase bo na wutie ne hot bite no de na eda person ye hye Ghana ngomesua ne nyina gina na grate fokrato mo de ba bonte se nkoda na niamo ho sam course koso anasa donso sa akoda timi di tuo ebe suku mu na anu chechire ni bi na akoda bi no wabo no enti abanisa ne ete ne se yentimi ntina ho na nkwada ne fo mo se kan enwa na nka eno ho amane bo na yekotie bi nso afri kumase no meka wo se Leicester Ghana Limited da wo de Yas toothpaste and the brush abadwa so na ebo ye chidom na Yas toothpaste and the brush no wodie mu ano no ma wo si eguwa no mu no ehia wo se ne guwa no mu no ye ne yie wate ya wo si ye wate no watimi de akokodura sere sa Akosua go ABOAGYE every say wo se no tachirema na da wo no mu no tachirema no eso asa akotobibre o tachirema akotobibre aba akotobibre timi aba wo tachirema so ama akotobibre etimi aba wo seso ama sesei obi hu se asa odwen se bia wadi nkontomre enka wo de Yas toothpaste ene twitwi wo sia enka wo seso be ye green ne brown enka wo tachirema so be ye green ne brown enka sent bebo wonum dabi ye wo heba ne de mu a enkrofo ka kire musasa mo kasa sent bi obi o kana no tum kakra bi a o kasa ya na se na no musa bi ase ya abon yusu Yas heba no ena wonsu ye obi a aye green brown mesrew Yas white ne no ena yusu ena obi nsu wo a wo de no se no ena utacha mo no dodom ni nyina ayare se wo secret mi su moja wo sisu moja no
Who here yas total care. Every say was see one no who so begu wanum. Every say can nipa kra yesua eye nsuo na eba nsuo. Ba wo de was simoja na esun adentia because one hwe ye. Wo de yas toothpaste and the brush na twitwi wo se anka wa ye wo sin yi. And na de wo mu a de kra ne say yas toothpaste ne brush na ka ho no bristles na ntutu o. Enye na no obi be che me brush bi. And I'm say na wo be che ma de wan to yas. Akofa na ya no mu de bi aba. Na me say okay wo de ma me try here say bia na o pese on yas toothbrush ni compete. Afa me sit me dodom nyina a hyehye me. Brush na no den as a dia. Brush na no den as a dia. Me di twi me se ba akwa fa yi me sesuru no nyina na ayekuro. And I'm touching the baby na me fa me yas toothpaste in the brush. And I'm di twitwi. Enti wo send here. Ya fa na busuan chemfa. Enkoda di twitwi, ma me di twitwi papa twitwi. On wo say yas de eye busuan. Yas product a wo ye nyina ya de ebo ma setiem ye de. E say ye fie, say ye tissue, say ye de ni nyina. Yas Leicester Ghana Limited for na ye ne sa. Leicester Ghana Limited for ne de omo de bebe bia no. De boy a setiem ye die. It was senso yas toothpaste and the brush. Ahomka heat patch ne de. Numere mu ama bre no, ebi ma ye adwuma abre. Wudru fia, obi ti say school fees. Wudru fia, wo hia say ahomka heat patch no. If say break rent na mo na nisubiri no. Na wa why be plaster no. Na say the tea I say hot you know they are tare ne mama so. One nanti no they are tare ne sre so. Na what they are for baby na utimi say yes energy aba. Ahomka heat patch. Ahomka heat patch. Enya fe na aba no maduro. Wusisi, wukotodwe. Wayase ya wo ya no ansa wo de atare wayase na se ho. Na ewurawura pons ni mu na yi pensiri nyina to atwene. Ahomka heat patch. Yetemoso ane ya sore. Kumase Enkran Cape Coast Eastern Region Takura de ebusu se taw. Ahomka heat patch fre na tubi. Wo pharmacy bi ana wo shop bi herba bi a. Omanfo busa wa se bi nie eya ahomka oni padua no ho beto no. 0599 802 297 0599 802 297 and 0248 509 3003 0248 509 003 Ahomka heat patch pain away abdominal pain away menstrual pain away knee pain away baby pain away na ohun ato ye home so ye ba ye de dia kanyina ebeto am so Hot bite and twas when I was said it was so idea mamwano and on somewhere debano near the Makotino be ayasa special prosecutor at Yabatu Jaya watch us say you reckon over Yata and they wire wanted. Oya for being sure or cocoa no fumu say what the ayasabian cocoto is answer one with the camera coteho and a woman who dear coso. Ara was some yesi I watch you for praso ama kodabaya. Wanya fish yano dunsi yanyam kuwa anko wuchina nano. Any a cool BSU. Ewo you mate at Hermantown University of Mines. Ye be rahonia hedia coso. Sansona Ghana Mampanyera John Dramani Mahama so wabo asantimera baso wacha se waya de nemo wo ha ne mu kwan se bo konsensem obesisi. International Public Relation wo mu hia mu de kase bi ekoso wo maimu na Ghana yetira ye. Abeka wonu mo yamana no de anso ka ho an yabone nyina beda asomfo basa ya tena se ade nsemi eba besom ya tena se bekenkan nsemi ayeme Akosua AGYEIWAA AKODIE BOATENG mene triple man APPIAH Apam DADA enafe Akosua ago ABOAGYE ansam nchire mu ankasa enie ya kasa sam trofo hyamudie bi Akoso ne nyina da aye special prosecutor na tena ye no ewo nkramantamu ya yerakisia jabeda no womo anane Ghanafo edi nkomo wokyeremo sa emra bi atwam wo ma Ghanafo to sanfo yeraken oforiata ene why wanted na why wanted ya na won mu kyeremu sa
ewiase amansa nyina obebia da obehunu emre bia twam wo ma Ghana photo safo Yeraken oforiata no wawase oma obema oma Ghana abambofo asoatie na woma kwakwakere no se kabo sanse papa no agro no a wona Ghana abambofo edie chichiru ene special prosecutor no nyade a wono Yerakisia jabe na nije ho kra wosemre bia twam wo ya shafi yase ana February bosumini mu no wotworo de ba ye kan wanted list ho a na wotworo se Yeraken oforiata sikasem bi ne won kontabuo bi won ma woso bebuo na wono Kisia jabe ne nya no ho ntiase wotworo de ba ye wode ne dika wanted list ho ana wohunu se Yeraken oforiata no kro ya wasa tworo de abra no e kire mu se dia ye no de agese won mutu hyeda enam so nti ni di no ode akoka wanted list ho no anke wanyini di mfrim na wono ankasa ba shamra ne na amasa de na tumi abaso a obeba na nkita wode atumi akoso aya wo ba aya wo ma wo yi ni di mfrim akabo an wo boapa adne ko human right court e kire se anamotuo no a chese Yerakisia jabe ni tuo no sebi o yakwa ekunturumu na mefa ba nwoto nam so nti wono so nti ate enti court nka bi emfama no yeka se Yerakisia jabe kire se Yeraken oforiata pese odi Ghana fo ho agora wono so ni bedi agoro pa na sa agoro no a woni ni di nya agoro bia se wo man ni sika sam a wo man to apena bi kurampo no mu a yesusu se ebi mu yemane ne nkwanta na anko ba bia wo se ko na e wo se papa no be ya no no ode yade anketenkete bi yi no wano ene kora no wo mo te se ne mra ni mu fo aka se papa ne ho dodo no ntinka ba ya won mo nya na ba fo ntenta fidie so na nka fo to fo won mo nkasa no wo se hwe wenya fo asem wo papa no ye declare ne wanted ye wo se wiase amansa nyina Yeraken oforiata wo be bia da behunu o be ma Ghana ya bambofo aso ate Reason why we need him here, and since the investigation is still going on, to be rounded up soon, I will not be able to disclose to you. But as I said, that possibility, if we take him to court, if he is convicted, if he is sentenced to some number of days, months, years in prison, in absentia, what would we have done if we didn't take steps to bring him here? Mind you, this office investigated a former president. The former president was served at the time with the same kind of directive to appear before the OSP. We didn't have to be chasing the former president around the world, how much less a former minister for finance. What is so special about Mr. Oforiata that he thinks he is unique and should be treated like a king? As I said, we have indulgently accommodated him. It ends here today. This rigmarole is not going to go on anymore. We are not going to accommodate such conduct again. We've granted him so long a rope, it's tied him up, and it's done. I was your way a special prosecutor. Yerakisia ajabe na yetening king. Ene ma memfa nwura pomodemu na eho na asembia ewura gifti amoako a ena wakeka ne ho se we die obenya panka special prosecutor kura mrem na se special prosecutor ma ya wode Peace and Love Hospital na ode wono akwa court na ebusa asedi ntira wo se eba adokotafo ne ayafo kokoa mu mra na Peace and Love fo abuso de ntia wo mabuso ne se wokokohwe ne nofum ne se wo mabo CCTV camera ewo kokoa mu ho enti de wo mo ye fekire ye miamia ne nofu yi to so nyina no ababo ntiama obi foforo nso kora ehunu bi ne se hunti wote ase enye eno nti wode wo mo kokoto na court wode kwa no wose Ghana ye mra ne nchiama no se wo article 15 ene 18 no clause 2 a eno se enka kapa se nipa kokoa mu asam de ye mfansema ye moso eno achi eba apomuden hwehwe mu nso a adokotafo mra no wo fa etoso wo ha aduosia nson titru ene ne krata fansia no ho eno nso kura ka asam kro na saa na eba nipa ho ayarehwe emra wo mutintin ne mfempemienu ne dumienu eno nso enyi kire ahanwotwe aduonu mba akono eno nso ka ne saa na nso kama ese Peace and Love fo yi abuso na die ebu na prekura ne sese nke wo mama ne hunu se ebi a camera wo ho a ebi nkura nko de nanim kura be hunta ansa na wayi no fo atoso nanso wayi ne bibia wo ne musa dokotafo de BBC nanso ekowie no ne kokoa mu asem apie nde se ama wire traumatize kura na wire traumatize ne nyina echi no wo da so kura esa so na daye ne se hunti won de eka na wo de akire wo no menim mra
wabene mrem se adama we de wo mo mrem bi na wo mo endom eni na asem emfama no na yeto kasebo no so a asante hiri wotumfo setutu a wotoso mienu na yeba odi ane yakọ ye ntomam ene odi ato his excellency John Dramani Mahama enim se omo a wabo omo pass won omo nsum momu no omo hwe se suban papa betimi adadie na omani ye die betimi akonkan na ebra wotu na mo no ba Jubilee House na asante hiri ene ne bedi nkomo no ena wo bo amane se esese wo mudi nukrema ye his excellency John Dramani Mahama nukredie mu na ena di mpumtu obeba na otumfo edito appointees nyina anim se ema omutimu nya wo mu de fa ne complacency no a ebe mu ana se otimi ye wo de ye wo se wa ye bibia ama na mom ma wasede so na ye adwuma so ne adwumaden ema Ghana emfa ne tuma pa emfra waso oman Ghana enedi kan ewo bibia mu wamampanyi his excellency John Dramani Mahama 2024 ena Ghana force to abama no ne mprenu so se wo meto so Ghana bakosem na ebinsi da se mampanyi na waba wo kro yasade na babiem na kwanya over 1 million Ghana forfa so toma no na enya sem keto Ghana bakosem ebinsi da se mampanyi bia ba yato abama ne bebre saa na se oman Ghana no ye chemu miensa emu nyina ka se his excellency John Dramani Mahama ene omope na no otumfo ede ato na points anim se his excellency John Dramani Mahama ne to abama no modie wafra mu se momabo ne chidom na ni sode hunu mrem etibo amaba no momeye adwuma yi sidana fo nya omudidi tabama wo no wo pa ko se ne me a ene wo nya didi eyi wa pamfo a se ye mo wa se bo ato ne ma nyina ba pepe no ye o se be rompani be se be na pamfo wo yi mo no je ereka somo ne se mamu re mfu mo se na Ghana ma to ba mo mampani didi o mu na odi se media se be edema no tu me edema no pon bi o se mo fa mo ano se do ka somo ne se mo bia ntimi ne de mo ni niema a se be fa mu na se be na ntobo obo ye ikasa okasa ye ane do to mampani mo bia ni mo se be mo bia refi no ho ko ya hantan masabi tumi ni gobra ni mu ko ni bia etwaso a anya wo ona masabi Ghana ma bitia no so ba yo hwe ni kasa ye o kan se sabi edipo wo yi wo mu ni nyinara no so wo pesca dia ni penso na ode baba yo yi sa ni mo nyina sabi mo penika ye no sabi osebo mo fa gi sumi ni kete na mo de no kredi ebu anu a o se enkunu de baba we nana chiame piao asante hene chiame wono ena ejina wotumfo setutu otosum yenu anem ena wakasa wiye no ena his excellency John Dramani Mahama se Ghana fo monka me ho na me na asante hene ase na aseda me de ma asante hene ene se ebra Professor Jonathan Mills kan se wo fa me se ne vice presidential candidate no na sa abra mabɔ madwene pɔ se menya politics biem asante hene na frɛ me tu me fo se me mfa sa dibre no enya asante hene a kebianke na menye president was na politics afono no ti no no cross wonye politics biem ebra Professor Mills bo ni di so man vice presidential candidate no man vice president no eto de asedama wotumfo wo futu ode ma no a ema wono suso mu agi se dibre no atumu. Today is not just a ceremonial visit, it is a powerful reaffirmation of the enduring bond between the institution of traditional authority and the democratic governance of our republic. Your Majesty, your presence here today with your beautiful and large retinue brings to bear the timeless wisdom of the golden stool, the integrity of your reign, and the collective dignity of the Asante Kingdom and the entire chieftaincy institution. We are deeply honored to welcome you here today. Since your installment in April 1999, Your Majesty has distinguished yourself as a national icon of wisdom, of peace, and visionary leadership. You've consistently used your platform not only to uphold cultural heritage, but also to address the most urgent challenges facing our nation in education, in health, in justice, and above all, in peace. Among your greatest national contributions is your successful mediation of the long-standing Dagong chieftaincy crisis. Through your steady hand and moral authority as chair of the Committee of Eminent Chiefs, you led Dagong from years of painful division into an era of reconciliation and renewed leadership. Today, the Kingdom of Dagong stands united and strong thanks to your tireless commitment and your unifying spirit. Yeah.
Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama one ne kasa ye ebre wotumfo setutu otosomienu eko Jubilee House na one ne kwotenanse Awo sambiase I watch for praso ama enei nanka nyamenko anka yanche asemde amfa emfiri twifu heman lowa dentraman semu wo finfi mantamu ne nyina no ayesa ensuo ya achesa hyase a eyi ni tie yi ana omanfo mo kire mu se enura da bapem nei twifu praso ade hye wo mo na akora ama obi na bi ensu brantam ya achesa hyase e toto honom no ano oden aka hu bi ama kube bi esiri ba bie ekukuru kube no atu kube na sese hu ama chase ababa wabi a wanya mfinhia no dunsi akoda akora school ni akoda wodane dem kube no akwa bo chance dan so awura dan ni mama nyame nko a anka yanti asem de nampo no ba bia woda no ano ye den papa abuso ya mudi ya chi wo Facebook no so no video no na da so no aya Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 kube bia no na abaka se de wobi na ahye da akwa tuase ana abu ato no ensuo no a efiti ya nro ata bepem na ye nkran kra de ne asa guguo no ana twifu praso akonu kube no ase ya chasa akwa bo obi dan so akoda ya wanya mfinhia no dunsia Alice Edu baabi a woda anu akwa ye den na ya ne adansefo bi no ekasai ema owura ne din ene Prosper ewusi wo kyerɛkyerɛ mo kyerɛ sɛ nyame anim nie wo mo kora no sane asɛm ne se bi si ye no wo mo adwiri wo mo yie papa ya wo mo sra bambɔfo sɛ de aduru so no sɛ won mama na nua na emu aye ha ya kyerɛ nsuo ta ebetimi abu akuma de hye wo ma madwiri sɛ nua ne nyina amfa mfiri won mo a ebia de asie ebi betumi asasi bio battery ni mono na insu start set bona insu na to insu ni to e kwa ba mfa manfa nti tenna na ipi ni so I say ben koku bia no kakra nti kubenu si dan na chi na akola no mo dan ni 2 bedrooms nti insu ni guso eto na tenna TSC kubenu na kubenu buye ekohwe dan no so nti ehwe dan no so na akola no dan nti kubenu bo akola ni mu ebo no nti access no kula so ye nti ma ye de ni kopi mo to plus o Sompa FM ya me no class 3 yenyi no e wona oda akola no ye friend no I said o 16 years o ye test obe be this man ne poni ni de isi o timi kasa bo company ni mu to company ni mu na ni ade a e be fa ni fa ka kita because na ni start no nti mu na o so mo hwena o mo ye na do na ma umunyi no I was your way aye Prosper ewusi ana yatena nkano yatoa ensem no eso ene atoyama ntem ho a ena yebutuo ma memfa nkọ baabi Sompa 101.1 ewo no ene yetakwa ehon so na University of Mines no ewo na ayra hosam ne se asembiasi ewo mpotem ho amasuapon no mu sabra manugusue no menteme ho ase bi atweneti wo ho ebinu nkura se ku na asie na sade mu nsamote no pani ebasuapon no mu a woye kunini ewo baabi a wono mo kire mining engineering no Professor George AGYEIWAA ennedin Professor anka Sompa no nsi aka se boni ma AGYEIWAA yeyo na bibia da ye de nyamia domari achi yeguso na ntawantawa kakra na ewa ha mo na miwura ku be na esi wo University of Mines ya say mo bo binum dini ama wo ma e wo leave nyina ese ehon nsem asori bo emu amane mo de ho krata be yes yo medical mechia etifo na madamase se mo mama yakunyen se ye ne mo mebo yumat amamo hu enkomo ye mra sem ni okwan ye faso ehihye ye niam wo school mu ha enye di kan se da okan na me na me ye Professor George AGYEIWAA me ye mining engineering department me na me die ni ma ye tutu ye kire mabunu former AGYEIWAA ehun nimdie na ne eka ne di kan no yumate ha emra wa ha no ye tutunas ye tutunasi efa se enkrofo efa hudie ye tietia so ye mfa emra enya dwuma ewo yumate a ebe se mfie nan ni a opanyin bedi yenim Professor Mankwa bedi yenim university a ye mfa emra enya dwuma ne ha adwen kese any disciplinary committee abonika disciplinary committee a ese atemu bia yebu atan ewo school mu ha se bi obi di boni obi ya bibia ensene mfata ye ne yehwe
na ye won krata if in status I to say emra krata ye di ebu school emra ye di bu school se constitution a ye hwe Ghana so na sa status no e kire say say disciplinary committee no ye nkrofo free academic board ye nkrofo free convocation academic board de ndie wo yakoye election academic board members ya select from fefefe bania hadwin any convocation ebese infie miensam ni yen share the any convocation meeting until this week here a day before me the petition echo I organize the convocation over you must start now 2012 start now you use school mana section 39 2b actually say convocation etimi mienu mutumi ekoye disciplinary committee ni so be opanyin odi ye ngo school mu hay on femra ne enya dwuma onu akode ma na akofa ne namfo no ne nuanom ne nkrofo bi na dum akosisi ho obi entumi nka ho asem asem bi eba wo ma no mu di wo judge no masia aye bibia aye investigation in a way a emfa university council na as how the department ye media anim no kese ye nunu yase asay ye powers aye wonyina essence on fa emra enye adwumenti ne hadwin kura ne se owura bia emre bi ne wawie ne PhD aye mra mu no ye chene se promotion se o pesa ye promote na se uni school mu a se se wo ba e bia wonya leave study leave kosua de na wo ba se o dru school man san ye tunye promotion ye de ama opanyi anfa se emra ye adwuma section 3.3 of appointment and promotions criteria for appointment and promotion anfa nye adwuma Emma or share yen kitty say yen prepare document no me department me protest ka kachire me din ka tell me say I should process it in processing the kudru faculty through faculty ano no e be ba betim bi but wo bumran sister say promotion enu kwan say abi ye o mre bi kwa say obo manum no say ba be di emre bi answer na ya process document obusu sa mra no ade ba ko so e hadwin head of department means of pensu send him raso am kamideka asem so ne say owura bi mpo afa no micro su twini bo no krampo de o sore yempo no ofiri ho no pagya ne bag ana ofiri adwumam wan krobia say time no say opese ye money leave with that pay even with pay kura na me say onipa no ko ye PhD da enti o jai akwahi bibia o ebetumi a kire na de enti say o jai a eno no anko ne baby enti ono so de sade bi e buy only pay or money leave say we live with that pay say only pan or to me etina brochire or to one master or kan adwuma no o mra o komponu wan nyankra tabi wan krayen and even examination so mark kra wan mark no jaho Professor George. Yes na eba ne say no jitakefo mo bo wo mama ne no mo sesen. Yes, enti no kura muni no ansa na mepie ede me nkrata ene me niam nyina kwachiri abase promotion me promotion ko be se efie mienu onfa enya adwuma onye ho nkrata yi me sheda echiro vice chancellor na kase complain kire no ana me de call council chairman na setam na council fufuro dada no ne wo ho ka professor Mate da no wo bia emfa asem no anya adwuma wan bia enti me so me ye petition first me ye petition e institutional level e de command registrar e de ma convocation advisory board chairman and I'm sandi bi e command chairman's or council chairman office obia ankasa me ho obia embua ketimi firi ho na me say mescality and I'm the asem no esanko GTech if university you might find ankasa me na me call GTech and I'm copy regional minister it me firi ho no and me say said the asem na kodru no eye asem e se ehia se de betudwa na oman so ehunu ya ekoso school ni aban dia eyoman school se maybe course say na se de atudwa se de ba etimi free tech na me de ba media ese ye famra na ye nyina ye hu enema ekoso e school ma na yewra boachi yadom wo mo yi no mo se pe na mo mpe no ana se di entira appointment and promotions na ewoku yumate ha no se obi epese oyi adwuma university a first o apply for registrar ho registrar a refer medin na din refer me H department the department no assess the suitability of the applicant as so nipa we say obetumi ayubi obetumi a kire yade ewa obetumi a kire mofana de wa ha no mana
yen hwe ni CV so qualify kora ye hwe o mining skills na no bitumi a kira de ni ya recommendation ya ye no ye ma the department recommendation ya or the akọ departmental appointment and promotion committee ansa na ya frɛ no ya tutu na no ansa na ya kɔ the next level asna kɔ vice chancellor ho enti document ni ba me ho a me hwɛ ye na me say opanyi we ni adesua e wo mining no NCP cause no surveyor enti no okoye masters in mining enti ya ha no ye probia oye ni grounding in the foundation ye mining the department in a policy aye the adwuma etimi ye me recommendation say onipa no so egebetimi yen keeping no part time na omo aboa ne ho kakra no nsua de ye kakra te se bia ohun ne ma no so kakra na bi oye PhD ni ade a na etimi de na bam ona me call so head the department your recommendations overruled and ye bogui to bogui no eno so ya de bia ebu university mara so pa to bogui pre understand the comedy say dimum organizing interview na onye de inside e ya one fa department no emra edi adwuma ono ahyehye ewe yankrata department and recommend because university no ya appoint obi akọ department and department na ho na yetumi say onimdia na so nimdia enye higher levels into university department assessment no ehu hia pa ewo adekire appointment no enyi so obi tan no yen tan no your department yen ye we yenhyehyɛ ye kyese onipa woni obetumi aboa into department recommend AGYEIWAA ho a na din so dia cover chancellor department an recommend no so there be on the on tiase department na sem na de anamo amotu nyina no se koba se emua bi amfire kira ma de mbio number ye anamo yetuni de minia ye building university ye nyina ye university mu an ye building won sa hwem ye message ya threat bienim accusation bienim na ye hwe ne se aban embomodin na ombehwehwem na council no so yen setting up ombra no ombehwehwe eniem se de be ya ye be ma eniem adapt pefe e wo promotion appointment na asintu hu se ye governance structures no yen hye ne yie na ye ma ho kwan se de be ya obia betumi abumra so okay ya nya ne sa emwa na ase ebetumi nso a omo hwehwe mu na se ye betumi atwe opanyin na so a betumi atwe se de be ya odi school ni emra no twe form no emwa enti ama obi esuro ewa ha enti anwumre ye de wase papa ne nkyeremu ade amaye foforo bia ebetwetwe aso ne ebebo opono yo menso me damo asese mama ye kwemi Professor George AGYEIWAA wono ewo Department of Mining Engineering ewo University of Mines ye Waterkwa babia Sompa 101.1 FM wono I was your tour and some no aso one month for Vincent Akosua wono ayamra shebe jani a wogena wode ma de ewo old tafo baton peso so ne papa yi waya de obi ne bi da abomoden ama ye mofa ya fi won ba tworo so hwe ewo ne peso so nyina no ane masati ba sampem num ne akire ane wakwakoto awode acha nkoda no so bia emfa mo no homoden titiru ne nkonta ebreso na anam so ama wone nsamtrofo adinkomo ebro ye mane boni kwam redu ekopie ho no a na ode sa ne omayi e cha desuafo ina ya nkoda ko in said the environment and then sometimes even the preparation towards the examination and even on the examination day how there can be some challenges in an examination room we don't be TM AGYA for rule and there are sometimes that even a set or even an equipment in the mathematical set can delay for about 10-15 minutes in an examination room. Because as we speak, the WAEC examiners will tell you, even some of the teachers back at you, the 11th of June, then they know something will be the problem. I was your way, I'm Savajania, what you know the matter here. I will old tafo about one person, so you were Vincent Akosua and what you know, and municipal head director of education, Mrs. Betty. Sompa FM. To what you said, dear Honorable Baba, and you was some Kodano so Russell now almost sending Munyam. After 2025 BEC candidates, I will old tafo 2029, a ma near 1021.
ɛna mɛma no yɛ 1008 na foto kakra me de ma ɔmo sɛ ɔmo teacherfo ayɛ adeɛ akyerɛ ɔmo adeɛ deɛ ayɛ akyerɛ ɔmo nyinaa yɛ nim sɛ ɔmo da so revise na ɔmo nkɔ so revise kɔpem sɛ ɛda no bɛdu a ɔmo bɛkyerɛ exam na sɔhwɛ time no nso no yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo nyinaa mamufa akɔbia ɛnkɔ hɔ na mo deɛ I was your way, Ayata for Municipal Head Director of Education, Ora Betty Dra. Yetwa Kasiano so na Ghana HIV and AIDS Network, President Odano, ena wasra by say, one tretre ne HIV fundinum na kwaban womye biem to say secure sanitary pad, yan and taba no esweswo, na ebinso mofra, wonomonso. Enam wawofo so na HIV ebi akọ hotutu no wonoma edifri awoye na wobo wesu no wose 2024 mu enhwemu a wo mu ye se new cases a wo msaka e nipa mako empem aduasanan na sansemi hu no ebraso se de ubo no ye sanso sakram na ye memu pie se de beye na afoforo be hu se yare no enkoyo Time now we've been advocating for the National HIV and AIDS Fund. Actually, there was a law backing this fund. There's a legislative instrument, everything which has been prepared for this fund to be operationalized. But for some reason, there's a certain level of inertia on the part of government to operationalize this fund. And that is what I think all of us, civil society, the media, we need to impress on government to operationalize this fund so that we can get resources that will be able to take care of young infants. Yura Ernest Amwabe, Wono and President Edema, the Ghana HIV and AIDS Network. Ye to kasie bono so na ye to so me kan wo sa ha ye Sompa 106.5 FM Accra na wutie kasie boy ye hot bite kasie boy ye chance ye da bia efi adwoda be sifia da de no numa pa mu pepepe 5:30 ni a chance ye memenda ne kwasia da de ye numre no nsia eno nti ye mo akwaba na wutie ye no na wo mo asabi wo mo didem wo mo ni peduem baabi ye people with disabilities almost nyane municipality wo mo de abasobo abo mampani His Excellency John Dramani Mahama se wo bo so masitinem ebetimi atumpon what the Fan Youth Employment Agency no so eto Malik Basinteli awo ye Chief Executive Officer edima wayi eno wo ma chrem se woni abaya ya de ya tete wo mu a wo mu edidem ni bi e wo fashion designing ene asan so atete bi e wo kwan fa so atomane ade yetimi ye ni nyina bis ni ade wo mu eye ho adwuma na sei e na wo mu edidem ni bi osunyane edi tudwa na me ye adwuma ma ko school wo menya bubu afo school na ye de video na de mpaboa no e ma na me de ko KODIE bua ni ko ye wo an jatom jato e bro no so na e hie enti na ma mete ya za disi me wo ma bebele so ma ma ye sa mi nesika e mo ni me de se adeze se wo be ma ye adwuma ne ya ye me ye fide kwa ho e de ye pese ya titete ya za ye fe we asena se wo nya adwuma dia so bi ali so we ebo ama oso nsa kwa no ama oso da chi da tutu ne men ya ne ko ne yamne e ni gesam se badala si so da sa na mo mo dia so mbe yo betima ye ama aka obia ma ni pa bia mo ni wa ho kire mo mo ntimu kwa emba no mo to nya bi edi ama mo we nipa ebinum edidem na enam wayi eso wo monyansa na adwuma ni bi na de abasobo ema mampani His Excellency John Dramani Mahama efi sunyane ya yenso ye de asomo no Abusia afeyako asante mantamu na swame Municipal Chief Executive Officer Ayoro Frank Owusuansa wano so ahyase ne nkramantamu one more year na one more share say adwadifo ma na mema one ma je kwan mu aboso na emwa ema shankafo hunu one more ni mu ye bayi safo nyina ade afri kwan mu no e wonso pepepe sa na wahyase a woye no na ebra wo mo tisi monte so se wo mo prapra eyi ye gatesa wodo efi ya dokrumu ye adentontom ani ade nam wo no ana panyipa no ani amane boni bo wabedu atwetwe nkomo atwese hwe afi wadie wo mo ma ne so ogwama bie mokura wo mo ba ne sa renade enti adwadifo ma ne mema won ma je kwan mu aboso a wo mo nya won ma dwen se won mutuo no wo mo hyase empake wie sansa ban no nani abriye amema amemu aye wo so amene se yedika ne kwema destination ediduma ese fata se ye hwe ne sisi baby kama e de ama won ne ye won nyina afiri ekwan no ho e de won akọ ho de medito woni mu se
enulu by busumia ewo yanumi ye behwe se ibe mu won nyina akọ timide to onim se eba na eduru ha ye nyina no yemfa suti na yemfiri kwan ho na enko tena ba bia yesisi ho ama won yenhwe se ye bola ye beprepra no yenkohwie ewu ensuo mu special wo hwe ye gwetesa wa ha ni nyina mu asisi a ya fato yon. I was your way as Swami Municipal Chief Executive Officer Aura Frank Owusu and Son and what you know an assembly member your old Swami electoral area. Your Okodie Jemfi so the Accra to associate the former and a member so what you almost rada dear really dear it was be a two. Ne man no say you dey for him eto si him munina ne leaders no I know my nhyehyɛ ye pese eye dey asumdie na me gidi nhyehyɛ no so na bebo o man kasa o hwɛ dwuma di aye di na bebo o man afi na leaders no frɛ omo ekufo no ana asɛ man na omo hye omo ase no omo so dey nhyehyɛ dey to omo ni because I catch on because of interchange ni ntiri ye hwɛ say bebo aye ho because the end of the day no say anya ebe affect ya so we for now we hu na ebi ensu afọ wo hwe man no kwa video mo ma nyina sisi wo mo na timi de omba say ensu obi nkofa akura bi nche say aye nhyehyɛ ya bi diri say the chief executive kaka no aye ato say bi aye be 2 days bi e dey ato ho asa 2 days no ba bi aye sinto ana e dey o hawa na o dey oye ne bi ebe ba say ensu otu ebe ha no ye be ti sa na mo. I was your way a assembly member ya old Swami electoral area Okodie Jemfi. Enhyiamudie kase bi ekoso wo mayimu na international public relation wono mo enhyiamudie onkabo muku na efrene se APPIAH na sanhyiamudie ene ebibrem wono ma edinkuta ho edema amama hodo nso de na ababedi ahia eno so African Public Relation Association APPIAH ena wo mo nyina eba abeka bom na sanhyiamudie yedie na sakwo mienu nyina no mampani John Dramani Mahama eka ho bi ne se honti adekye edwabo na se wono na behya ase kra edika abo ho ahu na wakyerɛkyerɛ dwumadi ahodo a ebekoso ne se de emu nsɛm tie nyina na emu na wono moboso akyɛsɛ se de yebetime ne amansan di nkuta ho akyerɛkyerɛ wo mo kwampa ebetime afa ekutakutam na se de wiemu sesa na enema nyina nso dane ne yenso yebetime adane ye ho bie na ni bie eba artificial intelligence yenso yefa yebetime asom na yafa na no ene de dom won me firi akirikyiri na benche wa bibimamu ha eba enti wobapa Esther AN Koba one year president Edema International Public Relation Ghana wobekasa wase ene fe Arik Karani ono nso na president Edema African Public Relation Association no na enso ho na Tasa Pavlovic Bujas wono nso bebebi na wobekasa NFA president wono nso da APPIAH na no wono nso ede na no gisem ebetudwa na ne nyina mu no ye hwe ni mu se ene se dwumadie no ensie no emfinhia be se duoso a enkabo mu ko ye die no eso mfa so a yenso ye de ho doye yensa atumi aka ne nyina da ene se enkomo no enko na wieye ye behunu emfaso pa ewo so ne wiase nyina adane a edane nemde ne nyansa abamu no yenso yafa ye betimi aso na ye de atro adonko. I was your tour and seminal as so take us your boy every Sompa 106.5 na brekum and your dream brekum your crobia your friend sanase ewo and your dream nana catch robadria wodika one on a mancha your wasanase ya no ewo brekum and I wo to a mebuno no afo atram say and nay yet bibi de rade ana won sansam hyehyane ade ya maburu na te won ho agumuo ya kyese wonnom ese won abrabo ene won mo tabia aka ho bi ama wode adesrade atudwa ya wo kyerɛ mu sɛ brekum kura de anke ya hunu yei firchechentre na eba pemu ne anka saa de no kura de anka maburu no nanka wo mo ntamfo mo hu nyim na so na wo nim de aba ba che bayira ho mamu a amana ma akase ama ne mabunu a wo mo brekum wo mo tweme de wo mo agye saa no bone no mu saa aka ho bi ama wasere so wade adaworoma saa nyoma na nya de ya brapa ye wo sa dehia e wo brekum titiro ne senase wo mo de wo ho efroforim
afutu amana be mamrante ne se mesro me bone no a sese metima ka se ne abe the whole world aye koso mesre mrante no enya de betima boa youth no dachi ye dachi asem na sese no ye ken na sese wo be 20 years wo be 10 years wo be 9 years now start here to be 30 years no we wa brabo we because ye dachi fo a sa group no ye nya bi we den wo ba be ba the same thing nya bi mesre mrante no se sansa no ye free bibi red ko radio mesre mrante se me ye sa ne mani bia nkanne sa mrante hene no kenya dia nananom bedim krabi mesre omunjai na omuso omoton no mesre mo de mpanfo na omuso omanom omo ase ne de wo de benfa mo no do omo de omo nko so mo de omo kwa no ba kura na omo wachi omo ba no sa 11 years 13 14 15 16 no mesre mo bunkotodwe youth no mesre mo sa nkura no mo mfa sa de no emo I was your warrior Nana Katrabado Yahudi Kamrancha Hina. What was an senior chess? I walk as I watch him say one more man no more. Now one must send a dear woman, no more Kosua, no more Panadia, Mamma from who I knew, and what you know, and what the other strategy at all. Acting President Yo Brokum Traditional Council, or Sabar Matra BOATENG, and Afe, or Bahima Yo Brokum, Nana Akosua, Ameyahene Yotoso Miensa. And say Adormo, Sanyo Manu Akosono, woman for Mr. Nana Acting President on Nensu. Cecilia make us say, Bekum, Ukrainano, a capture, Bekum was a capture. Obana toilet has been ended now. Mr. Nana Acting President, and Obahima, Batampa, yes, Rawa, Tunis, now one ananum and womanum, baby a kikakono, and your papa. Then yes, so just a crown on Betu Mogukuruma, I want to Mugukuni, then fasting Emra. Now yet that's Manina can woo, Yembe Mankoa. A baby say a penny. To be so major say Obama an acting president now. Kronga yenye bi omunyina bese to muntu omunansuo. Liba bia get to be maso just mewura wonyina na ade no omuntu ase emfiri wo. Na me koso bio sre abane to say Jomama na aba. Mesre no according to sources no emfiri ha na eba far free Nigeria and KODIE and Niger and nanansa akonu wa ewura ye country ni. Ti mesro mo boda ni nyina no omonyere no kese. We ha sa red na ye ka no Ghana ha ye nipi efiri ba bi na eba. Ti nananom na president mo ntumu na nsuo no ma. Mo da achenkwa no baby no mu kutakutatu Abadru mebe na nkoda no wo mu kitakitatu we ye manche hene ya wasana se ya no ewo brekum mama ka trebedu ya wodi kan na mane boyi amansa so makofo wo no enanam ne nsaso a yensa ekan last time complimented ya wodi last toothpaste and the brush na mo no ebusua ye frefre we ya sehase na kopa bito enensuo na asase a etotoi na ensuo toto na wanwetwiri wo siye na wo ya so de kwakoda eno ana yana nkabo na cha ba wonu mpa sanse jenne ni ade no awarewe no wokokoda na nsuo no hyase ase doto afe wo ye wa adwene so no dofo kwa kosi afe na asamo ya ba besi Lester complimented say na de na ya toothpaste and the brush eye ditwam na sada mu sonkokora sane ne package ne kora setie no eno kora ye bibi sonkokora wase kwa adwama so me ya wodo a ye ton toothpaste and the brush okwa wonsa ebeka bia na so free Accra and Kumase number 0501 619588 and answer 0501 390338. I'll make it patch near. We ya bibia, the young so batiana dia tarie, was a when I ya a wuti, wakon. Usisi, what was yoga? Ufred you by what bresse tam. What are one answer water? I will make a hit patcho. The only no, na a manua, one moment, and a chassis, sir, ba. Now one more bunyam so no be at one moncano. Alfred, your last stop in ye, I will make a hit patch. Was our brother chassis, sir, ba. Would they take? What say ya the yanas were jarry and now the atara why asa was a more someone no. A babo wabas a minute no. I do quani do swana do say from will bet me a jumaso will be until one cap beam. I'll make us so cokumase Accra. Cape Coast and as a poyaman temuta crate. One sa abacabi open chomobia. First one moment so 0599 802 297 0599 802-297. Where's soon ye generally time when you ba near catch you know yet better so. Kweku, minim sawa she. Me cry man nane. Now so ebony show one. Embasso. Mane hon sepeno.
AGYEIWAA condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. AGYEIWAA condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but the double does got as a condom. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say your prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na e Endpoint Homeopathy Clinic. Anase e kidney, e liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene e bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. E ma ne mema mo pa wo. E ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo da mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate dear, a Endpoint Homeopathy Clinic. Ahenema kokobe kumase baako ho eben Angel Educational Complex no. Na Accra hanso so dear, wo mu ginemu ankasa. E was painted bebre friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obi a ebetro. For Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic a wo mu dem fo. Eh medo. Edra no pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me de hwimisi enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herba, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and then the brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and then the brush abedwa so abeboy. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello papa, what doba do be a new? Se me feel London, Eko US. Na no crowd wo kunkura fra me boma mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na kujejesi, Eko bo sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na kujejesi company limited aji bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo Akosua. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, akuo ba sempre mo no. Onye mereda. Hwe, we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwodasi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said the board dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wi. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu kodwa free. Accra we Akosua depo ene pokura se de no kra to nchen a. Wosan obi Akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrom. Wosan bie depo kese so e wo Koshiman. Kumase sepase depo no kra da nchen a. Ebisu Magazine Road, head office no. Wo bie depo kese so e wo da de ntam. Edwesu Accra Road, Femeswa opposite Alhaji Salia. Ampaba Meboshen. Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 9393. Nana Kujejesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simprimo. Hey, brand new. No, I didn't tell us a win. The friend of Ahumeka hit patch. So what's young? I won't baby. Now they are Taraso. And let's say what be Nadu Bra. What's a pain? And yet, sister and I ask Irene now or the Hono into the fat on air. Sister J. Ahumeka hit patch. I tell you, I ask. Name a few minutes and you're ready.
Bra, and you miss me be power. After construction, yeah, not me back and me neck pain. I have a pa. And no, mamma, papa, and you could see arthritis, anybody pains. And you must say, can't hit patch. Hey, bra, I can't hit patch. I had my power. Me feeling heat to be a bra Mediterranean. I feel pretty, I will be more. Please not to me cry. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. You should can't hit patch. What the herbs and oil, it's a ginger and cinnamon, and I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma Drug Accra, Palace Pharmacy, Accra, Buakwa Pharmacy, Takrad, Knock Chemist, Takrad, and Malarigo Pharmacy, Tamale. The BFL 0599 802297. FDA, AGYEIWAA Kratuatum. Sompa kasiebo. AGYEIWAA ampa awusayan to aswe na yankonkono emfa mu nsam amrama som na ora Martin ajemensa kwa sawano ayemra bi atwamo soafo a na wo hwe enkronkro amamu ne mpuntu wo nsam so na wo hwe mu senadie ayana nigiya na ho sepa sa amanyako akasie mienu wo ma Ghana mu NPP ni NDC afa won mu nyina adwena kwa bankrom na waka ba kirim se MMDC no afa dia Ghana ban yento won mo so aba wo se wei wo hwe ma Ghana ba kwasem abinsi da sa amanyako mienu adu bia ye tese ye na afei wo mu nyina atumi adwene sa wo se wei kire se wo ma Ghana no ye kebma men kebi no afa dia ntiase eya yedwuma. Many akonya on the floor of the house na me contribute to the debate. The make and one working issue here when you say there is a meeting of minds from both sides of the divide. And then she said policy be na party me no nyina obi a ewo adwen. Yen nyina du tum say yen to ba ni MMDCs. Ba bia yen nyintum ana say yadwen kokoro no say yen nye no amanosim ana me enyo na manyosim. Ye NPP for they feel say young sponsor candidates na yenye na partisan yenye na mandisi for officer there be yen trouble na dey but yenye na manusem. I was sure why I am Rabia Chamus for ya na wo shenkronkro mamuo anempucho so ye ramata na German sakwasa na kwakram no ano de betu dwa atrosa anche Constitutional Review Committee womoso abetena se amanhyehyɛ bia awoso de gu akwan mu afa MMDC no won matumi ayensa ka signal for committee so person will share ye parliamentarians na bebe share share regional caucus leaders at that forum no many say menya kwanya obi bia or obenya then it comes to the general membership of parliament and so that leadership and Mr. Speaker and implement for which is obi abenya kwanya na essence say ufa NDC say ya be 2020 manifesto 2024 manifesto NPP say obi are committed obi are the brand society say party or the betra ha no ni gina benya society me mean say ye the best society even before the committee comes. I think that decision of unanimity say ye nyina ye dutu I was your way AGYEIWAA Martin Ajemensa Kosa ye frɛ no so a ma yenko santemantam mu krono chiase ne yewura na assembly member wo ho ye honorable Elvis Nyantachi wono ene de ato mpanimfo anim sɛ Ponzi scheme bi atweneti wo Ghana na ebiaduru wo mpotem ho ye frɛ ne QNet ofa baabia obi adwane won esanse yetime so nipa de won kogu anyibiri kuro ne masa ne aka cha won wo mfrɛ obusuanfo so wo moduru France Paris abra anye no korɛ enti we die empanimfo amam ahwa ne eni ho ene besie don kana wum ebi o lecturer ya stress ya me de ho wo enti yenso obi ama yetumi sɛ yempam obi QNet fo no omodo spa ba mfa tumi ma obi as assembly ma bia opam wo ma na de bisa untumi kwa ni disi ya wonse de nhyɛ aba sɛ be bia mu obi a yɛnkɔ kyerɛ na yɛmpam mo dia ebetumi di sa adwuma sɛ nyina fɛ de bɛboa wo ma ni o complain na mate bebrebe yanso yɛsɛ brɔmfo no de ade de kuta na yɛaso no mu me hunze bɛ kɔtwa bi board ba abɛte sa manfo complain sɛ ɔmo twa mboard mu twa mboard ba me member mane hu sɛ ma chi we zi ɔkɔtwa we board ne dia ani ɔde de mo kan no de mo kan wo wa no enti mo ba me lecture ho ne mo gabi wono na ya assembly member small honorable ewo kronom chiase honorable Elvis Nyantachi
ena wote se wakasa yi entama yentumrika na yenkwa abrochimamu na US na mediwura ehon nso no Boulder Colorado ehon na mekofitie na ehon na wo maso abamu abi wodi mfinhye aduananum yaso ne panchi small mine Mohammed Sebrai Soliman na dentia wo ma chene ne se watwaja de ato ebinum mu pa ma ebinum fie ene wo ma wo pa abo no watwaja atum aden o se wo ma che Palestine fo binti yenya wo mo na eno ena nkra ne chese wono kura no okokoduru America no wo se wokọ nsrahwe san nsrahwe no kura wo boa ewie na wokọbọ abo asalam se baabi o wokura ntokọ asi honom ne ho ade na osanamu 2022 ena okopie manum na no na mampani Donald Trump okase we won fa so bom mo bia yewura Joe Biden won na jeje ayema asafo enya akwan na won ba bewura ho se wono yese wo twa ba ahwe ano a se bio yese ne tirimu eden nom na ho ade na meka sei wo mo de ba mu ono akwa kogina koto a wo mo de mra no ebubo obonanim pa ene na etwetwetwe na ni nyina mu no se wono mu wie na ntansa no ebo no a se tie bia America mra no ene ne bedi esan se mampani aka edi nsi aka ntampa se emra no wobema edi abrante na akwa kosi ase se ne ho so a obefa ne ho adi na mom se emra ne di no asa tie bia obekwa akoda adabampo na chi abasua waso ne yagina ne de nsam no asie anansam a yade brem wo no yade mu akote no bi ane se special prosecutor Yerakisi ajaben ade aba ya watchyo mu sema bi atwa mo Ghana photo samfo Yeraken oforiata waye wonte ma gift ya mo akon a ese wo the Peace and Love Hospital court ese nse wo mo the CCTV camera kobo ba bia wo mo hwe no fom ama ne no fo abeda abonte National Association of Graduate Teachers ye twaneti aka ne nat wo mo de atodwa se braso se abande ne nan besi fom ne nkoda ebesuku mu ye tutrasem na wo mo di achechefo nya na ebikura epra wo mo no yetimi tu ase se banche sanso na Ghana mampanye Yera John Dramani Mahama so abo asantemera basu ye ya wasre se boko sansem no so won fane ni eni echi ene mampane Mahama krona no ipra ene apra enkabo mu ko eye public relation for de wo mo nhyiamu Ghana ha na bekoso no no ene bedi animu Asante ni wotumfo se tutu otosumie ne dia sede ato mampani His Excellency John Dramani Mahama nim se won mo ne ho modin se o my Ghana ye die ebedi nanim kan ebre nyina mu ene amanone de a ya che obi ne nyina ne se watwaja ede ato ebinu mu a wonum su se wono no wo be free Palestine ene na afa na AGYA special local foods anwumre wo se memusa se wadidi unidi ya onyampon ye kan ho na tutumirika bra na bebo wede ma anopa aduane awiade ne nyina wo ho efie nuane no de oti bia che tete ho nuane nyina won na awio na wode akade papa nso na ya udi baako a wadi apem 21st clinic eye the sciatica commandant sciatica patient tampa wo mo na ye hwehwemu hunu yade no sansa no aduro wo mo enewo etimi twabo sompokora akobru ni kuromu a wo mo nko ohuru nkukum na mom wo mo kosa sciatica yare tantra hirana bat no so enkran krabata Dr. Sisters enne domo ho afren krabata no buru dunum ewo man mu ya na ode ho abata won na AGYEIWAA company limited na ato adansi ho ne ma di award wom na woda so anso ejina ne naso free tete ya na eyemofra de besi nne waton a na ne nema no boefo papa nso free dan asase kosi na wieye na AGYEIWAA ya na wahwehwe no enkran watantra hirana bat no so enu achi kumase eni baabia ohwehwe na wonsa beka no krono abo hia mede uduru hode a na endpoint homeopathy clinic ena mede wura enu ye kumase ya ena afi enkran so shell signboard enu ye spenters kwan no so bro no bidin kan honako na jonso twamu yade awode mu de brebo eni ntina hodo nyina mu no emmema mreyo wona etimi maden yo saba eni ntia na wahye no nso anwumre wone afofra eka ho ene ka ye ho a ye den sem no ebrewo triple a mine APPIAH Apam DADA be ma ba ko ameda mamu ena afi Akosua ago ABOAGYE wobetimi afram Akosua nshira nene Akosua AGYEIWAA KODIE BOATENG yadomo se amamonitia adehie
Clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu buje ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st Clinic nkwa wo mu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa ni fa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st Clinic still wo mo ye sciatica expert agofia hey brand new na edi na taro sa hu e fra no ahomeka heat patch se wo ti yaw e wo ho ba bia na wo da tare so emletie wa bi na do bra wo si eyi pain ene sister na na yasi ari no na oda ho no enti we dey fat no na sister J ahomeka heat patch e tare wa yasi name a few minutes ene hwade hey bra ene miss me bi power after construction ya na me back me neck pain e ha me pa no na ma me papa e kutia arthritis ene body pains e jejuma se ahomeka heat patch hey bra ahomeka heat patch no aya adwuma pa me feel heat bi abra me dey tare no afa briti ya wa bi mo please na dwume kra I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis and quadia. Use Ahomeka heat patch, what the herbs and oil. That's a ginger and cinnamon. And I at a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma Drug Accra, Palace Pharmacy Accra, Buekwa Pharmacy Takrad, Lock Chemist Takrad, and Malarigo Pharmacy Tamale. The BFL 0599 802297. FDA Agidodin Kratuatum. Kweku, minim sawayeshi. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but double does got as a condom. Chimane foi Electroland abeja near the money am upon in wait Thursday ya 10th April 2025 Brian showroom for front e wo Kumasi Techiman kwane so ye ni Roma sorry dino and that's a backside ne dia nimhwe Robertje was Samsung TCL Media Nasco TV AC fridge gas cooker washing machine deep freezer home theater microwave blender kettle rice cooker and any am papa kan hunyina na wonim baby e di kan for back 50 ebenya 15% discount any achedie it brabetadie kan hu na nsenya Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de Endpoint Homeopathy Clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben Angel Educational Complex no na Accra hanso so de wo mu ginemu ankasa e was Pinterest bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia ebe kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem fua na ede na ya obayi a oda former son ya funu mu emunumuni
Oh, Mr. Entry, also ya titi me ben fiepi nanso ne yamu nyono da se me show no ahodo amato a me hunu hwea ebe ya nwanwa Minyi ni se what ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kutia ulcer no bia ma no anom anka ne ho atono dadaada ulcer dro die eno ani Haxa capsules any Haxa mixture akom ni nkyeremu ulcer ye kura eto ye funu ene ensunumu etuma wo ye funu ekeka wa wogire ho a enyi ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer dia compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atua ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apinfo abatanya woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedum ye no enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom AGYA special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne ye wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese word na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a AGYA special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fre ni local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ni bisa dabi AGYA suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eye ahemfo na nanom ahemamo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra AGYA special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve AGYA special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972115 05947972115 for not with them munde dinam se menya foreign call hello papa what about to be a new se me feel London eko US na no kra wo kura fra me bo mamania na papa mo ho te sei awurade aduma haboko na kujejesi eko bo sempene mo de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kura sre kane no a na wodru US won so manfo bo ndin sa na papa US hakura de na kujejesi company limited agi ba bia wo Holland Germany France Italy London Canada eba adansi ho niam de a obia se na kujejesi company limited na matise wo bi depo kasie bi e wo kasoa e ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensam a ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na KODIE eye bemaba e wo dansi mu woton cement iron rods banding wires and adua plywood and just say the board dance wo te se bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina so eye tufo bo wodu kuka mu a wodu kodwa free Accra we Akosua depo any pokrasi de no kra to nchen a wosa wo bi wo Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwisu Accra road Femeswa opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93 Nana kujejesi company limited akuaba simple mono medo edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka Sentina ya bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush abua me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me semfimfim me biem na wo hwasa me se aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me de hwimese entina wo se afei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo Yas herbal Yas whitening any Yas
total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa sɛ wo peduduo 2 ɛwɔ nkran ha for Leicester Ghana Limited ɛwɔ 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mu ahodoɔ and the brush abadwa so abɛboaye Teupono enwa naucha sompa ema akotia pa Die waguo no enwa na utwa sompa hey obi na konta sika ba ya binum na konta sika ide nka me de ayi bre wa konta na